gusa byatewe n'iminsi na situation yararimo ku buryo umuntu amariye imyaka yose atazi ko ngo umuntu nasize inyuma mpemukiye abayeho gute. Ariko kumbwira ati genda ndebere umugabo witwa Michel umumpere buno butumwa ngira ngo ubutumwa bwo kumubukuza kumbwa ko yapfuye se gusa ntago ari ubutumwa bwo ko yapfuye. Okay, nabyumvise nta kibazo, reka twigendere twebwe twibire turi mu byacu, reka twigendere. Tonto ndagira ngo iki kintu mfashe cyumve neza. Yarahemutse nibyo, ariko iyo umuntu ari mu bibazo ntahura n'abandi bantu bamaze kumwongera ibibazo. Mbabarira rero ubwo mwebwe ukomezanye n'ibyanyu nta kibazo. Muze ntago ngiyewe ndi nkuko papa yarameze, kandi ubutumwa bwe mbuzanye kwa ko ndi inyangamugayo. Sheri tekana mwumviriza ishashaka kuvuga nta kibazo mugezeho ubwo butumwa. Imfura igenda nka se. Oya Sheri. Uboretse byanze bikunze nimba se yarampemukiye nuko ngo n'uyu nguye ashobora kumpemukira bwo Sheri tugende. Ntago ncaguye mu kiramo. No reka tugende. Nta kibazo mwumvirize. Yari yampaye ubutumwa bwa miliyoni 500 kugira ngo nzikuzanire. Miliyoni 500. Oya uvuze ngo miliyoni 500. Miliyoni 500. Nimba uvuye Burayi uje kwesukura hano muri Kigali afite mu modoka. Oya Sheri urabona uyu muntu asa n'umuyesukura. Oya nawe afite mu modoka nayazanye miliyoni 500. hanyuma yazeri irakora tabiri hanyuma yazeri irakora mba iyo mana dusengira komeye Imana itabura guseruka n'Imana yumva amasengesho iyo mana dusengira komeye